Maka din nabi talikul sa hasabi wa hasabi umati bayna sitina wa sabain. Tungka-tungka sewa-sewan ko tinggalan na tinggalan umaku antara 60-70 tahun. Iya di 60 na tahu ngangakay. Iya di 70 tahu ngatika ni. Apa iya di malolo dua mo kemungkinan ako dito mati malolo mati matoki. Iya upi di matoy din na mungkin mati malolo. Pasti cik di menita tajam. Makanya dia temecikap. Iya mi maladaw pasangan maladaw pasangan sampai jata tajagai iya apa iya tu sampai jange deto situ gaga parenta agama deto tu gaga parenta agama paling marejing yoloi na reko ilangga kecuali sampajang iya nasaba iya ko sakka wadi na wajarang ni anak ta ko sakka wadi na wajarang ni otomatis ya ko haji wadi badal menre makana ta nah haji